Awadan irugi nga iba sa papagayam. Dahito lagip tinapalabas ng pagayam tinga Greg iti probinsya ti Ilocos Norte. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemy, marigrigat ka kunada matay kamitlay nga marigrigat. Kasta ti pagsasao Manong Nemy dagiti adda mabalin na. Ngayon madamat gundaway dagiti kas kada kami ang marigrigat nga agsalukag ken mangnamnama iti tulong ti Diyos. Agtrabaho kami met saan kami met nga sadot. Dagiti asadot iti talagang awan ti asenso na. Takasan nga masenso ko Manong Nemy ti may nga sadot. No saan met nga agkuti. Kasala ko kabibiyag ni Juan Sadot. Nga or-oray na lang Margreg di Bayabas. Imbes nga ulyan na unugaw atin na unusokdalan na. May segment kadagitikan kanayon nga dumdumngeg kareto nga programa Lagip Tinapalabas Manong Nemy. Taado digiti maadaw mapidot nga pagsarmingan ti biyag liwliwa. Digitay pakaitadan iti balaag mapidot digitoy nga adal ken sursuro. Kadayta daga po na no apay nga nalukoy matiriknak tabadasag nga ikurit daytoy pakasalitaan ajak to pulos malipatan iti oray kanuman true to life success story no nembaligan man nga paypayso. Kastiman nga rod Manong Nemy nga rugiak ti aglagip tinapalabas. Nagbatinggak lang iti high school Manong Nemy. Kadnoan niya ti pagsapulan idi daydi tatang. Ket siyak tinang tawid. Jeep na pala idi apang pasada. Isupa lang met tinusar ko Manong. Kunada nga rod kata abano nga jak gumatang iti baro. Tapno mga baruanak met. Pangalak nga rod ti gatang ko. Kata sa kunata nga sang kasapulan sang kaapoyan sampai gid nga umanay. Huwag Manong Nemy, jeep dedi tatang, jeep palaeng isut inusar ko. Na anadak, kanada basit amok iti padag mekaniko. Dede taga po na no apay nga, damadlaw ko nga madi, nga andar ti jeep ko, ayusek nga dagos. Sa anak mo't pa'y gindi nga nabulbulukan, kabayatan nga agpaspasada ak Manong Nemy. Wen. At siyempre, no munaak nga agparada iti terminal mi dito ilimi. Sakto mo't siyakti muna nga agkarga. Kat no mapuno na kat, dada, abanten. Ang mamutak unay Manong Nemy digiti padak nga driver. Kan kastamatan digitay naruwamen ngaglugan kanyak. Nangruna kadigitay senior citizen. Digitay PWD. Digitay adabanay na Manong Nemy ngagbali nga pasahero. Gabot adamarka iti jeep ko ako nak. No senior citizen libre. No PWD libre. Banag Manong Nemy saan nga magustuhan digiti padak nga agpaspasada. Gabot no iti terminal Manong Nemy adot ta agruoray sadya nga senior citizen, adot ta agruoray sadya nga PWD ngororayan dak nga siyak tagkarga. Ba nagapakalugyak at dandani 50% ti pasaheros ko Manong Nemy nga libre. Dito ti prinsipyo Manong. Ang abali nga jak unay makapasada, ang abali nga basit mapasadaak, basta lagi ta adu dagiti magustuwa, kumuno mapagustuwak. Ngam ko naman tingin nila duma, pare, gundawayan ta ka lang. Di ka wakadlaw. Ano na pare? Meron na siguro mo't ang saan dagawan gana, tisungur orayan da, kunakmat. Banag Manong Nemy nga saan nga magustuhan ti asawak dito nga prinsipyo.
ti asawak Manong Nemy nga manipo di naipas ngayon ti may kadua nga anak mi ket simbrumat ten Manong Nemy ti sakit na. Wan, masaksakit. Numanin ni hospital ko. Ngayon di namat kaya tagpahot ti hospital. Igatangag lang ti agas na Manong Nemy ket dito ti may nga problema. Tanuas ta nga makapasada akon Manong Nemy. Umuna gatangag ti agas na nga tubarin na iti dayta nga rabi ken nagmalmalim ni bigat. Tanusahan nga agagas Manong Nemy kasla matmatayin. Panagbet Manong Nemy saan nga magustuhan dagiti anak ko tigas ito nga prinsipyo. Tayo di agbasadan ti elementarya kastamat ti high school Manong Nemy marigrigata na amangted kada kiti kasapulan dati naldaw. Huan Manong Nemy sang kasapulan sang kaapuyan. No saan ako nga mabanagpasada awanin ti igatang mi iti bagas awanin ti igatang ko ti agas. Pampanunutek Manong Nemy no kasta ngawan ububrak agpampanunutak. Sa dinungata ti pagtungpalan ti kasto nga paspasamak. Dito ka dilahing panagpasadak ti babaling ko nga pagkakitaan ti kwarta. Yan nga ito no padasag mo ti agangkat iti ikan tapnoy nagka ilako kadagiti nasalsal nga lugar ti Ilocos. Ngayon pangalak ti puunak. Problema ti puunak mano. Malaksid nga no dagpabulod ti puunak. Anya nga ta. Noon naklay nga nagkarpintero. Nga nang serbi na ti jeep ko. Ang mga numaikawa dagiti pasahero. Nagsapsapol ti libre. Nung kasarsaritak no ka ti asawak Manong Nemy Telma. Gananos ka. Si katagananos, Greg. Ananusan na kami ka nagitiduangan nakta. Namunang idadadan ti high school. Adudig iti daw dawatin da nga kasapulan da. Nabayag ka nun nga sanda nga nagsibro. Bayam, tayo ito nag-birthday. Diyan naunata. Basta birthday da. Nagitigarikatak man dati. Gumatang ti barong arawatin da. Ay, no kung mga minta, may imbagahan ako, makatulong ako kumamin. Tagasanugat sa mga nga kaya tagpaot ti ospital. Tako na ti doktor, masapul nga, agtalinaid ko ti ospital, tapno, maasikaso ka na laing. Pangalante nga rin ti pagbayad tayo. No awanin ti agas, nga tumarem. Gamon. Kasanon, no, meron na nga, mabulukanak kat saan na ka makapasada tigmalmalam. Pangalak petigatan ko ti agas. Pangalak petigatan ko ti isaang. Pangalak petigatan ko ti sardinas nga ananusan ti kasi dahil. Uwain Manong Nemy kastoy ti klase ti biyag mi. Kad no kasaritak mo dagiti anak ko, siyempre awan ti sabali ang aramidan yung anak. No saan ti manang ipas na kita panagbasa yo. Ha, Gigi, Tony, awandanag. Basta da ka sa pulan mi akit, itedyo. Sa nga balitang, tanukas ta nga bakasyon, makamo kami mat ngagdiskarte kini Tony. Kumpurmi didat mabaliming pamataudan ti kwarta. Ingkam agdalos, tapno datandan mi. Naman na nagsanay di kita anak ko Manong Nemy. Apeng nagsanay kayo, Gigi, Tony. Umapapal kam lang ka na kita dumantang nga ka-eskulami. Tatang, na kangkanayin da nga mga sibro sa adulatak kwartada. Ingam da kami kinading ko. Umanay kam lang umapapal. Tatang, doon ka ano nga tang sumayati biyag tayo. Mga asin na po Diyos. Noong makaraduara kong ti high school, makapagbasa ka dito college. Jack may panamnama keng ka Gigi. Ora keng ka Tony. Ay nangarta na midagton nung makaranduara ti high school. Sumrek agtong nagtrabaho.
Mabali na kasta. Kasta tumatang, ang trabaho taon, patinggak lang ti high school. Kasi ano nga doon masanso ti biyak ni, saan ka mga makapag-college? Api ngamin kasta ti biyak tayo. Api ngamin tang. Nayanak ka na kaurapay, kasta matang gininanang yun, di nakurapay tayo. Ay, mga asin na po Diyosan ako. Saan kayo mapukawin tinamnama? Basta ipasnik yung tagbasa. Ken kastamatan, itultuloy yung tikinasingpet yung, itultuloy yung tikinapakumbabayo, ken kang ronanti amin anak ko. Saan tayo nga liplipatan niya po Diyos? Ha? Isu ti kang runaan nga pagkidawan tayo, titulong na. Kita mo, nga saan na tayo nga baybayan? Gaputa, anak na tayo ni Apo Diyos. Iti may sangal daw Manong Nemy nga panagpasadak. Agawid akon. Maudi daytan nga biyahek Manong Nemy. Iti na nakadasag aminan dagiti pasaherok Manong Nemy, iti talyawek, iti asideg ko, iti sang. Wallet? Ada wallet Manong Nemy nga lipatan di pasahero. Inalag. Linukatak. Wow! Nagadok kwarta. Itunag na. Kanda kito'y, ano dito, ID? Napapatig na papailas di kito'y. Kinitak Manong Nemy di may sa kadagiti ID. Adanagan na. Jessa. Manong Nemy, indrawar ko ti kwarta. Binilang ko Manong. 50,000. Tagikuwag na ito ang kwartang. Siyempre, may ospital ko ti asawa. May imbagan, babain ka na ito ang kwartang. Kadagit ita duma. Igatang ko ti mano akaban nga bagas. Ore do akaban. Igatang ti arwaten, barong arwaten di kita anak ko. Iduling ko ti kaya dumatap no. Adha, usarin di kita anak ko no. Agkasapulan da. Ang yung maibus. Sa nga mo puputan. Nga maibus ti 50,000. Ngem, aramid ko ka di dagtagi ko at isang ko ako ko. Diyos ko. Pakawanan dak. Talaga panunutak ti saan nga nasyad. Naging tirasak na ito ako warta. Iti panunod ko. Iso nga pakawanan dak Diyos ko. Saan nga mabaling nga takikwek na ito eh. Adamat ID dito eh. Taking kukwa. Isapul ko. Adan sabi cellphone number. Ni mawambat pagtawag ko. Mapanag. Kati ayan ti. Ada pagtawag na. Tawagak na ito nga number. Tay bagak kang kuha na. Nga da kanyak ti wallet na. Dagos nga imay Manong Nemy ti may sa nga nalapsat nga babae itimbagak nga ayan ko a pangalaan na ti wallet. Inted ko nga dagos kang kuha na. Ilunoktan na. Binilang na. Kinita na no dakurang na. Nakaimimbag kayo, tata? Nakaimimbag kayo? Anak, Jack mawalin nga tagikwaan. Saan ko nga kukwa? Iso nga awan surok awang kurang na barasan ko. Ngayon malagip ko no sa dinti. Posible nga nakarigrigak. Naglugan na kada kayo. Tanairan na ngamin nga madid kondisyon na taramatik ako tse. Iso nga nag-commute. Tata, alain nyo dito yo. Na binilang na 5,000. Saan malasag ko? Saan? Ang mga eksakto na ito kada pangusaram. Dangarot pangusarak na kapat patigunay ta dagatangek. Ang magamukton ng mga remedyo ti kurang na. Dumangaw takton kini daddy. Hanin. Mantata, kasabulan niya ito eh.
Kung natagibasin nyo ka di tila may ribo, dakilo na yun. Datalatan sa nga ribo. Magtad ka madlang, balasan ko. Adalang nayon na to'y napasada kita nga, nagmalem. Gatang ko ti bagas para into ni bigat. Gatang ko ti agas, asawak nga masaksakit. Para tumaran na ita, ganito nagmalmalim no bigat. Kati sobra na, ala kita, mabaling nga, igatangak to ti barong harawatan na ginito ang anak ko, kat napaigdang saan nga ng isibro. Sige, alam yun. Dati sa nga ribulatan, alam yun tata, 5, pinawat ko na Manong, yung papilit na. dakil may tulong na kanyak dahil Manong Nemy. Mapasan ko kung mga alain ang talaga yung papilit na. Inala ko na, tanay yung papasunod Manong. Ngayon di nga gundaway Manong Nemy. Ado, di ginatan ko nga agas ti asawak. Kan kastamatan gimatang mo na tilatson manok. Tapno, adamat na imas kasi dami, nga sang kapamilya, di dahi ding harabi, Manong. Ba naganakas daawan, Manong Nemy, hindi kita anak ko. Ato lagi din na pasadahan nyo itatang. Try, ikang kay tupet igatang nyo, ti arawatan nyo para intrubigan, ha? Ngam sang kang pangpanginaunay, Tinaskan kita, magisibro kayo, met. Oresan nyo nga berde, anak ko. Tang, kasano, ada nangarkila ka na kayo? Ada na lipatan da nga wallet. Iti jeep, ngay paspasanak. 50,000 din naglaon. Anya? Inalayo? Haan, impulang ko ngay kanak ti 5,000. Diyak ko ba kaya't nga wata ng impapilit naman? Masapol ko kaya, inalak. So nga, ada siguro makalawas nga ang basto tayo. Ito nga 5,000. Basta agpasada kay lata una, agpasada klata. Saan nyo nga nang iliblibre na kita senior citizen, tang. Kan kastamat na kita PWD. Babak nang madagay kahit. Anak, no dahil ti prinsipyo, kahit isot na kay rawamag, itultuloy ko. Gundawayan ti daglugan ka na kayo or orayan ta kayo nga da kayo agkarga sa danto aglugan hamatana. Basta da PWD nga pasahero ken senior citizen adalaki di ID nga pakita da libre. Ken no adda kita damok nga pasahero Manong Nemy katagplete da isubsubli. Nana, isubli ka na kayo ti plete yo. Taapay barak. Kurang, isublik, libre, basta senior citizen. Ay, senior citizen, barok ang agpempensyonak. Ure na, basta, isuti, araramidek datin. Lakit tawag, dalatagin kang aruda. Sige, thank you nga rod barok. Ay, po, sabi ko mata, manayon tibiyak, tikas kayang ka barok. Aging ka Manong Nemy iti maysa nga aldaw Manong Nemy agalas 10 nga ta nakapudpudot. Idadag magmag na Manong Nemy nga lakay. Ket nakapudpudot. Ket awamot Manong Nemy iti makita nga balbalay iti pagpagnaan na. Ket gabuta basit ti pasahero inatrasak Manong. Tata, pabanan nyo aya. Anak ko na. Itayan da aya. Sa papanan nyo ko na. Ay, di hospital. Laglugan kayon. Ay, awan, akong pagpletek. Nangina paggabaya pa nagsingsingiryo. Tata, libre. Basta senior citizen. Ana, libre tata. Nata ko na. Libre ka no tata. Umay kayo kanay. Mataktak kami nga pasahero. Umayak ka rin dahil libre gayam. Manong Nemy, iti hospital nga talaga iti napanantilakay. Isot ng isardangak data into hospital tata. Malin nyo tumulugan. Dumsa agad. Wan.
Agyamanak. Sige tata. Saan ko pa lang nga basta pinaandar Manong Nemy wano pinaggat kuti tilugan ko sinipsiputa. Nadasarukod na. Ngam kasla saan muna yung makakita kan makangag. Ngam kasla muna Manong Nemy ti pagnaan ng sombrek iti ospital. Ano papanan nga tato ospital? Mapanag pa ospital? Mapanag paagas? Ay nga Manong Nemy. Nawasan-san matin. Uray no kasta nga agawid. Agur-uray Manong Nemy ti witing said iti samo ti ospital ket numalasing ko. Sardengat. Siyempre anda na kita aglugan nga pasahero. Tata, umay kayon. Ay, si kakadimanin dati jeep nga libre kada kami nga senior citizen. Una ta. Greg tinagang ko. Alagit aglugan na sikat or-orayak nga raw. Nairanamot Manong Nemy nga iti sango ti bakante. Iso nga iti sango, iti abay ko Manong Nemy ti nagtugawan na. Nakita, dito pa sango ti nagtugawak. Sakit libre. Bas ito ko na iti pasahero tata. Iso nga kukayo dito, agabay ta dito sango. Hanat ako ram. Wan tata, wan. Tata, abay kang kanain kayo mapandito ospital. Binigat. Tuno kang malaman no gawid kayo. Kita. Tati kayat ko. Awan ngamin kasasaritak sa jawalay. Dadaamin ti trabaho. Kita mapanggay makikaruba. Mapang ko paspasyarin ti abukok nga doktor. Kuna na ka diyak. Tano, adala tayo mariknak na sakit, dagos naman nga agasan, doktor nga raw, iso nga raw nga, ada apokok nga doktor. Uray no saan nga makadisturbo, hanggang makadisturbo, iti pa nagtrabaho na. Anyan to ko na, disturbo damdamagik no saan kayo makadisturbo. Ay sana, api ko makadisturbo Kahit saan kumot nga sing-singain di apokok no, ada trabaho na. Naagoperar. Nalay nga doktor, di apo ko. Anda pagit apo ko tituoda na. Nga anak na, nga napintas. Basta, ada pa'y trabaho na na ya. Munot taon nyo na ya. Ay, dandani ako nagsangagasot. Kaya magmanda palubusan da kayo nga. Gusto nga rumrumwar. Ay, noan niya ti kayat ko agad. Tasot kayat ko. Agpupopo kak nga rin sa jebalay. At kabaylak mo't palayang ti ag-travel. Imbagat handa ka, Greg Barok. Sabi nga daak, sana ka mabanugan nga magmag na Kaya tiyong nasawin. Hindi saan kayo pa nga ama mo. Kaya saan ka pa nga nagluglugan iti jeep ko. Pagpagnain nyo, wan. Pagpagnain. Kapay akong kwartayo ay, kadoktor tapo ko yo. Ay, kaya't nagngina ti asing rin kita jeep nga naduma yung bagkang kata libre basta senior citizen ngamin tata libre kaya kasama ta na kita PWD person with disability kita mayat man nga po ya ay so nalangan ta ado na kita mang babalaw kanya para ay nagpara kamabitlang nakakadisturbo akang kan, Greg. Hindi pa nagmanehom. Saan nga ba ni tata? Nagaragsak kayo mata ka sa salita. Kumusta nga itibiyag mo? Mga asin na po, Diyos. Hanggang ba't ka di manglangan nga mangan? Dito lang di pagmataudak ti kwarta. Panagpasada. Yung baga, jeep ko na ito no, ada nagiti ko daway nga 50% kita senior citizen ti pasahero. Basit lang ati iga makakwarta. Hirapi ngamin nga ilibrem, nagiti kas ka na kami. Kada damat mabalim me. Uri ada mabaling na data, basta siyot prinsipyo. Tagit mo na, dalatakan ka, ko na. Sa masaksakit na jay, masaksakit jay kwa. Jay, jaan asawak.
Siguro ata, ito naggraduar di inaunak ti high school, jak lagi di mapagbasa. Ore di may kadua. Duduamat lagi di ti anak ko ti anak mi, ti asawa kang kastoy mo, talaga narigat. Ambat ngumado ti mapasadaak, ngumingin amat di magatgatang. Imbaga ata sa anggam ngagkaskasera, ti lang bil ati kuryente. Ti bil mi nga mambayadan, danum kita, damat bumbami. Aging ka Manong Nemy nga dan tiyempo nga saan ko mga pasahero ni Lulo. Wen. Lipatak pagid din ngagan na. Lulo sami. Apa nga tawag mo itong jalakay? Pasarayor uray ko na ko ngayon tawiting shed Manong Nemy ti sangot ti ospital ng mawan. Inaranak pa Manong Nemy ti oras. Alas 10. Iti nakakita idi kan kuha na idi damo. Awang man. Haging ka Manong Nemy. Ngiti may sa nga malam. Nakiktotak laeng nga di. Ada makitak Manong Nemy nga nakadalupisak nga lakay. Iti igit ti kalsada. Biniglak nga yung prano ni Manong Nemy ti jeep. Nay! Tata! Api met prano nga gulpe. Ay, excuse me. Sorry. Babigla nga atrasak. Iso nga talaga? Nakadungdung rit? Indalupsak no itlatan. Diyos ko. Lolo Sami. Lolo. Ha? Ay, may kayon. Tulungan kayo nga pumangon. Ay, susapo. Tapi kasto lang ang tikin ng dulpat yo. Napanan nyo, aya. Ay, sus. Ay, mabaling ka di, ading ko. Ije ka man lang likudan kat oray kat hampat ka na puno ti jeep ko. Ta dito lang sa akong ti pangiluwanak yung kuana. Sige, tatang. Tulungan kayo nga sumagpat. Tulungan nyo ti pag-iyo ha. Mag-atag nga isakpat kayo. Isa, dua, talo. Mabisinak, barok. Bising ngayon. Gar ka. Gar ka ta. Dumagas na ito ti biskuit. Doon ada malabsan to nga istoro ng pagkatangan. Kaya pa yung Manong Nemy. Yung mata nga talong Skyplex. Intend ko kayong kuha na. Nangalak pa iti tanong Manong. Papo. Mabisin nga talaga tila kay Manong. Ay, inibus na aming nga talo. Ngayon kakalpasan na iminom. Agyamankami ka, Greg. Apa kami nakadaanong kahit sadyay. Ay, mapanak ko man di ospital. Nalapsan yun at di ospital. Nakaadayo kayon. Kaya di dagas kay nga ro ti ospital? Oen, idagas na di ospital. Ay sus nakadayo ti pinagnayo. Api nga nga sandak ng inuray. Api nga sangga nga naglugang kanya kaya di papanyo ti ospital. Apay, basta idagas nak idean ti apukok. Greg, kahit ko makita ti apukok. Abagiso Manong Nemy nga idisardeng ko ti jeep, idisango ti ospital. Ada, imasadag nga dagos nga napintas nga babae. Ay, Lolo, ala, mamang kayo pa nga sapsapulan, madanda na ganunin daddy. Jessa. Ay, malasan ko. Lulong ko dito Nangalan nyo kayang kuwana. Nakadadayo tayo nakadanunan na. Umay ka dito yung ospital, nalabsan naman. Ita pa lang amin saan ko na pasahero isuna.
na pasahero ang sing-sing rin ti plete na. Alam, matandanagan unay ni daddy. Sino dading mo? Ni doktor. Ti umay nasasarong ka rin dito ni lolo. Ay sus, hapi kastit lang ang lolo. Nakarugdong rin ka. Kahit nakarugdong magas dito Kasto lang yung Tata Greg. Agluganak dito yun ta. Agawit kami sa Jabalay. Dalusak. Kanagyamanak kang ka. Nakasayasayat ka, Tata. Kasi nga rod tinapasamak Manong Nemy intulod ko mismo ida. Iti napintas kang dakkel nga balay da. Yato kayo di walasan ko. Tata. Sige, makayon lolo. Ti plete mi, Tata. Nasyak lang plete. Amok ang libre. No senior citizen no PWD. Alawin na awate ka. Igaman na kata kayo, Tata Greg. Istoryak to na ito kini daddy. Manong Nemy naragsakak no makatulungat. Abi nga ta, nasyak iti nakaala kada dyan nga lakay. Katsamad la siyak tagpaspasada ang jeep. Uno ore kumapadig iti private nga vehicles. Makit-kita na nga tamad. Naging labsa-labsan dalat tata awang bibiyang dangay. Nimsyak nga rod. Malasing kumat ni Lolo Sami. Sa mesa oras ang ni Lolo Sami no kasi dyan sitwasyon. Saan nga di manong? Atrasa maa. Sa mo kitain no anyat kasasaad na. No masapol na tulong. Abi nga siya kailangan tinangaramid ti kasya Uno siya kailangan ta tinakakita. Kinilo sa amin nga nakadalupisak. Iti-igid ti kalsada. Iti kasi nga oras. Posible. Baka adumot na giti nakakita. Ngamte ko nadan. Awang bibiyang ko na. Oen Manong Nemy naragsakak no makatulong ak. Oen. Kahit no kasta nga pag tumarik man ti asawak. Telma tumarkan. Oret na nakapangan kan. Ay, Greg, agananos ka. Una, nangarod. Agananos tayo amin. Napianto lang no bumak lang tayo. Kasano nga tati babak nang, Diyos ko. Ay, po. Alawan, nantaman nga nabak nang iti kwarta. Telma. No nabak nang di ba nagpuspuso tayo. Naragsak tayo. Yung istoryak Manong Nemy kadagiti anak ko tinapasamak idita da kami matentimangan. Ketyo nga sa wantang. DJ akin wallet tin subliyo nga naglaon ti adwa kwarta. Apo ko na. Apo ko ni Lolo Sami. Dito tulungan nyo nga dumagdagas ti ospital. Apo ko na titood. Ay, lakay nga roden Lakay nga roden. Di ako makayat nga rumrumwarang ang dajay. Ay, nakadayo. Nayaw-awan. Yung baga ta nakita. Doktor Gayam ti apo ko na. Nga ama ni Jessa. Doktor? Alakit sabi ko Tada ito yung inaramid jo. Kat adamat maitulong da kara tayo. Sapay kuma tada ito yung inaramid jo kat adamat maitulong da kada tayo. Dada ti kinona ni Gigi Manong Nemy kat iti kabigatan na. Nakasapsapa Manong Nemy nga dagpip-pip-pip nga kutsek. Ni nasapsapa pa yung siyak. At narantak ko man Manong Nemy iti mang pabara ti jeep ko tapno agpasadak manen. Malasing ko. Tinagsdagdasagi ti kotse ni Jessa. Jessa balasan ko. Nakasapsapa ka. Kaduak ni dading ko, Tata. Ni doktor nga dading ko. Nga apo ko ni Lolo Sami. Ay, kasta. Idimsahag ti may isa nga guwapo nga lalaki. Nga langana talaga ti doktor. Mang Greg. Uwan Greg tinagang ko, doktor. Siyak ni Dr. Emerson. Tisal sa rungkaran ni Lolo Sami no Juan sa ospital. Saan ko makakayat kasi yung naramidan na talagang
galadnan. Aging ka nga naistorya na ti may panggap ti kaskan ka nga jeepney driver nga libre ti senior citizen nga da PWD. Ay nalawa nga rod sir nga kwa apa nga tao mo tingunak. Aging ka nakita inatrasa kit iso ka dyan na pasamak doktor. Doktor, ba nanumulang di ba may ang sumrek kayo alawan sumrek kami. Nakaring magtanda kita anak kumanong good morning sir, good morning ma'am. Dagiti tuwangan anak ko doktor. Jessa ni Gigi agraduarton ti high school ni Tuni para porcher ng tumaten. Kaya anan to tikayat mong alaan ito nag-graduar ka ti high school. Balasan ko. Doktor? Anan to tikayat mong alaan? Sanak lagi di makapag-college doktor ka ba ta? Kasi lati biyag mi. So nga rin may kami. Tabno mamamiti ka sa sadyo. Inyustorya pa yun ito anak ko. Ito yung panakalipat na. Ito wallet na. Ito jeep. Ito nga ipaspasada. Mangreg. Kaya basta ka nga nasiyat ka tao. Nagbaling ka ba nga nasiyat ka ni Lolo Sammy? So nga, ay, di ba tadasawam? Ada nga madatis sila, masaksakit iso na. Pinat saan yung nga pa doktor? Awan pagbayad may doktor. Ay, isarag mo di hospital, tasyak ti makamukang ko na. Libre amin. Ay, doktor. Napya lang makatulong kami mat kada kayo, Mang Greg. Kahit makita mi ti ka sa sadyo at talagang ay, doktor, ni, kaya dapat nga sangit ka, Mang Greg. Sangit tinagsak, doktor. Di dapat lang makangag kami ti kastoy nga jaya. May isang doktor sikat di bang mangagas iti asawa ka libre. Nga na di problema mi di pagpadoktor mi. Isot ka po na nga saan ko nga may papilit ti asawa kag tara iti hospital. No pa ibagbaga na nga di na kayat ti adda ti hospital ta saan nga naruwam. Ngimno da kwarta ko may papilit ang agtalin na ti hospital tapno magasan. Kaya halagang awan tinam na makamatulungak na giniduan na ako para di pa nag-college na, doktor. Sa gamit di maka mo. Pagbalik na kidang scholar ko, ada ba ni Jessa nga makatulong pa kanya? Kadakwada, kabuta na pitas may trabaho na. Puno na ita, Tata Greg. Kaya rin no, saan ko yung baga ni Daddy, nga kastoy taramidan mi, agpadpada kam ti kapang panunutan. Isong may kami, tapno may pakamumi ti amin. Ganit tapay lang, mabilin mo nga sa rakit hospital. Ti asawam. Kaya, umura na kami sa dyan, uraray mi, isarek mo ni bakit mo yung hospital. Mang Greg. Agyamankami, doktor. Jessa, anak ko, agyamantay ka dakwada. Doktor, ate, thank you. Ket kasta nga rod tinapasamak, Manong Nemy, in confine ko ni tel mga asawak. Kaya di agraduar, Manong Nemy, ni Gigi. Isuda pa yung Manong Nemy, tinangi paalag ang kuwana. Manong Nemy, nagtalin na edo medyo napahod ti asawa kiti ospital. Ngayon nagyan iti private room manong da nagbaling nga private doktor na ni Dr. Emerson kat naasikaso nga na siya at yung tultuloy ko matlata tinagpasada kat nukasta nga awan ti baka kaduak baka sukat ko nga mangbantay iti asawa kat siyak ti mangbantay keng kuana no pa'y bakasyon kat siyempre sinublat naginiduanak ko mangbantay iti asawa hindi pa nag-enrollen Manong Nemy nag-enroll ni Gigi iti kurso na nga accountant accountancy nga rimuarin iti hospital ti asawak Manong Nemy ket inikan pa ni Dr. Emerson suna iti puunan na tapno mangipasdag isuna iti sari-sari store. Abaw na yun Manong Nemy kado iti kaslasaan nga mamati tayo din agpadpadan nga dan iti college da Gigi Manong Nemy kinituni nangruna ket engineering ti kurso ti inaudi
Pag-alam, ti pagpabasam ka na kita anak mo, ho, Greg. Kita paspasada ka lang ti Jeep. Kalibre pa na kita PWD ka na senior citizen. Nagbalindang eskala na kita anak ko. Kaya damat tiyanggi nga asa sa kaswan ni asawa. Bagmanta nalaingan ni sunat. Di ba't awan ko mati pagpa-hospital mo? Ada doktor nga nangagas kang kuha na libre. Ay susapo. Malagip yun ni Lolo Sammy nga nakang kanayon nga pasahero. Apo ko na di doktor. Apo ko na tuod ni Jessa. Nakatulong ka na kami. Basta. Baka agbalin tumatan nga barot ti jeep mo. Hanggo pulos isukat na doon nga jeep. Ada sentimental value na. Tawid ko ka ni tatang. Isong agtalin na nakastoy. Nakapagturpus Manong Nemy digidi duwang anak ko kat napintas ti binangon da nga pamilya. Ta professional met digidi asawa da. Sagduduada Manong Nemy iti apu kumi iti asawa. Nagtultuloy pa ilang Manong Nemy iti kada ti sari-sari stormy ken kastamatan iti nagpanagpasada. When nagtultuloy pa ilang nagpaspasada libre ti PWD libre digidi senior citizen. Dito nga rod Manong Nemy ti pakasalita kagyaman naglauna iti anos mo nga nangibasa kahit sabi ko ma tadamat na ibatik nga adal pagsarmingan ti biyag ken liwliwa kadagitay padami nga nagdengeg ken nagbuya. More power to your program Manong and God bless. Toy nga rod agyaman nga pagayam mo Greg iti Ilocos Norte. Papagayam, thank you ken ka Greg. Maatiyan ka pa nagsurat. And thank you ka na kita nagdengag ka nagbuya. At tumatan ti pagayam nyo ni Manong Nemy Ruiz. Happy weekend. Kada tayo aming nasangapada.